You know, thank you, Jesus. You know, let's stand up for 10 seconds. Poďme sa na 10 sekúnd postaviť. Stand up for 10 seconds. And in 10 seconds, every second, A na týchto 10 sekúnd speak together. The name of dokopy Jesus. budeme rozprávať všetci v mene One Ježiš. army. Ako jedna armáda. Okay, are you ready? Ste pripravení? Jesus. Jesus! 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 Loud, you know, listen. That's not how it works. Musíte hovoriť silno, to nie je ako to funguje. You guys have to prove me that every country I have been, the people was powerless and you are more powerful. Vy mi teraz musíte ukázať, že každá krajina, v ktorej som bol, že oproti vám boli slabí. I do this